Ćao svima, dobrodošli na moj kanal, ja se zovem Anja, dobrodošli na ovaj čas. Za današnji čas vam neće biti potrebno ništa osim prostirke i kad budete spremni, vidimo se. Počet ćemo u sljedećem položaju. Možete da sednete u polulotos, prekrštenih nogu ili ovako kao ja sada da sednete na pete, kako god vam je lakše. Zatvorimo oči lagano, oslonimo dlanove o butine ili o kolena. Za početak napravimo 3 svesna udaha i izdaha. Usmerimo svu svoju pažnju na dah. Ako vam je lakše, možete staviti ruku na stomak i usmeriti pažnju na stomak. Na disanje. Možete da pratite dah kako ulazi kroz nos i izlazi kroz nos. I dah koji se osjeća sve do stomaka. Stomak koji se podiže uz udah i spušta uz izdah. I svaki put kada primetimo da nam je pažnja odlutala za mislima, samo lagano vratimo se na disanje, na svaki udah i svaki izdah. Pa lagano možemo da izgovorimo u sebi sopstvenu nameru za današnji čas. Zbog čega smo ovdje, zbog čega vežbamo danas. Šta je to što želimo ili šta je to što nam je potrebno. Pa izgovorimo sopstvenu nameru 3 puta u sebi. Možete i da oslonite dlan u predeo grudi
I da izgovorite svoju nameru. Šta je to što vam je potrebno? Zatim lagano, kad ste spremni, polako otvorite oči. I počet ćemo iz Marđari asane. Kolena su nam ispod kukova, dlanovi ispod ramena, odnosno zglob ruke ispod ramena. I idemo nekoliko puta uz udah, izvučemo se sad na kičme. Oči mogu biti zatvorene ili pogled između obrva. Kad krene izdah, lagano uvlačimo stomak ka kičmi, brada ide do ključne kosti. I pokušamo nekoliko puta ovako uz sopstveni ritam, prateći sopstveni udah i izdah. Dakle, prvo kreće dah, pa onda pokret. Udah, izvlačimo se sad na kičme. Kad krene izdah, uvlačimo stomak ka leđima, brada do ključne kosti. Pa lagano još nekoliko puta. Idemo još 2 puta. Udah. Izdah. Još jednom udah. I izdah. Zatim se vratimo u neutralan položaj, pa idemo blago ramenima preko dlanova, spuštamo se na stomak. Oslonimo čelo pod, dlanovi su nam negde malo izvan prostirke, ići ćemo u visoku kobru, ali ćemo se osloniti o jagodice prstiju. Čelo nam je na prostirci, stopala su nam malo šira od širine kukova, zategnemo butine, zalepimo pubičnu kost za prostirku i lagano uz udah odlepljujemo polako čelo od prostirke, odižemo i grudi, pogled napred. Zatim se spuštamo lagano ponovo čelom do prostirke. Idemo još samo jednom ovako da se odignemo uz udah gore. Izdah. Lagano se vraćamo. Zatim se oslonimo o podlaktice. Možete blago da skupite sada stopala, ići ćemo u položaj sfinge. Uz udah odižemo čelo, izvučemo se malo napred na podlaktice, lakat ispod ramena, ruke su nam blizu tela. Zategnemo lagano i gluteuse u ovom položaju, pogled napred. Pa uz izdah idemo čelom ka prostirci, još jednom ćemo ići u visoku kobru, opet izvučemo dlanove sa strana malo izvan prostirke, oslonimo se o jagodice, raširimo malo iz stopala, zategnemo butine i uz udah lagano se odižemo, odlepimo čelo, grudi, pogled napred. Izdah, vraćamo se, idemo lagano u balasanu, oslonimo se od dlanove, prebacujemo težinu sedalni deo ka petama. Zatim ruke široko u stranu, odižemo čelo, odižemo sada i sedalni deo, idemo u laganu malu kamilu. Sada ćemo samo blago
da uvučemo stomak, da odignemo rebra, grudni koš. Lagano, sasvim lagano, nećemo ići glavom iza. Pogled je i dalje napred, kukovi su nam iznad kolena. I lagano idemo rukama u stranu, oslonimo dlanove u prostirku, vratimo se u ovaj neutralni položaj. Sada ćemo malo izvući dlanove ispred, naglasimo nožne prste, oslonimo se o nožne prste, odižemo se u psa dole, ali savijemo sada kolena maltene potpuno kao da pas na dole koji čuči i lagano kad smo spremni idemo da skočimo do između dlanova. I lagano se sada odižemo, sasvim lagano, leđa pršljen po pršljen, vrat, glava posljednja. Uz udah odižemo ruke, opet u položaj kaktusa. Zatim, kad krene izdah, ići ćemo rukama napred, savijamo se, zaoblimo leđa i pljesnemo rukama. Naredni udah, ruke iznad glave, izdah, ruke pored tijela. Ponovit ćemo to sada nekoliko puta. Dakle, udah, kaktus, ruke. Kad krene izdah, idemo da udarimo dlanom o dlan. Uvlačimo se unutra kao kad radimo marđari asanu. Zaoblimo leđa, pljesnemo rukama, udah gore, izdah, ruke sa strane. Idemo još 2 puta. Kaktus, pljesak, udah gore, izdah pored. Ajmo još jednom. Udah, ruke gore i izdah, ruke pored tijela. Sada ćemo da ponovimo nešto što smo radili do malo pre, samo možda malo bržim tempom. Kaktus, ruke, ruke ispred uz izdah, ruke gore udah i idemo lagano uz izdah da se savijemo iz kukova, pravih leđa, pogled napred, zatim ćemo da čučnemo i da se zarolamo kao kolutu nazad, kolutu napred, dočekamo se na nožnim prstima i na dlanovima, zatim se odignemo, ali dalje držimo dlanove na prostirci i idemo sada da odskočimo u psa na dole, ali onako da su nam kolena skroz blizu prostirke. Dakle, gledajte da su vam kolena ovdje blago savijena. Pa se spustimo lagano kolenima do prostirke i idemo na stomak, zatim ćemo u položaj kobre. Kako je vama lakše, možete ići u onu kobru što smo radili na početku časa, da su nam ruke malo šire od širine prostirke i da smo oslonjeni o jagodice, ili klasičnu kobru, radite kako vama prija. Uz udah se odižemo, zatim čelo na prostirku, idemo u balasanu, ruke sa strane, oslonimo se o pete, zatim odižemo sedalni deo, idemo u malu kobru, pa ponovo dlanovi na prostirku, pas na dole, ali čučeći, pas na dole, zatim opet doskočimo do dlanova. Pa se ispravljamo lagano, leđa prava, pogled napred i izdah, potonemo ka butinama, naredni udah, odižemo se, kaktus ruke, sada ćemo ponoviti isto ovo što smo sada uradili. Kaktus ruke, izdah, udah, izdah, idemo opet dlanovima do prostirke,
udah leđa prava, pogled napred. Zatim idemo u čučanj, idemo nazad da se zarolamo, zarolamo se napred. Pa se odignemo, lagano pogledamo napred, zatim skočimo u pas na dole, u čučeći pas na dole. Pa spustimo kolena, idemo na stomak, čelo na pod, idemo u kobru. Pa se spustimo, pa idemo u balasanu, ruke u stranu, sednemo na pete, zatim odignemo sedalni deo, idemo sada mala kobra. Dlanovi na prostirku, idemo sada ponovo da se odignemo u čučećeg psa na dole. Zatim skočimo do dlanova. Lagano se odižemo, pogled napred, izdah, potonemo do butina. Kad krene udah, odignemo se skroz, idemo kaktus, ruke ponovo. Izdah, udah, izdah, idemo dole dlanovima, pogled napred, leđa prava, zatim lagano idemo da se zaljuljamo nazad kao kolut, polukolut, unazad, polukolut, unapred. Zatim se odignemo, ispravimo noge, dlanovi su i dalje na prostirci. Opet skočimo u čučeći pas na dole. Spustimo kolena, spustimo se na prostirku, visoka kobra. Pa se spustimo lagano, pa idemo u balasanu, ruke u stranu, sednemo na pete, odignemo se, mala kobra. Dlanovi na prostirku, odignemo se u pas, čučeći pas na dole, zatim opet skočimo do dlanova. Udah, pogled napred, izdah, potonemo ka butinama, naredni udah, idemo skroz gore, se ispravljamo. Dakle, kaktus ruke, izdah, udah, izdah, idemo pravih leđa dole, pogled napred, zatim lagano, idemo u čučanj, pa polukolut nazad, polukolut napred. Ispravimo blago noge, dlanovi su nam i dalje na prostirci, odskočimo u čučećeg psa na dole, spustimo kolena, spustimo se u kobru. Zatim lagano povlačimo se u balasanu, ruke sa strane, sednemo na pete, zatim se odignemo u mini kamilu. Dlanovi na prostirku, možda malo ispred nego što su nam, da nam nisu dlanovi potpuno ispod ramena. Pas na dole, čučeći, doskočimo napred. Udah leđa prava, pogled napred, izdah, potonemo ka butinama, naredni udah, odižemo ruke iznad, idemo ponovo, ajmo još samo jednom, kaktus, ruke, izdah, udah, izdah, idemo skroz do dole, lagano čučnemo, pripremimo se za kolut, polukolut unazad, polukolut unapred. I dalje smo oslanjeni od dlanove, skočimo u psa na dole, čučećeg, spustimo kolena, pa idemo na stomak, položaj kobre, spustimo čelo, idemo u balasanu, ruke sa strane, sednemo na pete, zatim se odignemo u malu kobru. Dlanove opet oslanimo o prostirku, oslanimo se sada o nožne prste,
asna dole, čučeći i idemo napred, skočimo. Udah, prava leđa, pogled napred, izdah, potonemo ka butinama i naredni udah. Lagano se odignemo, ruke iznad glave, izdah, ruke pored tela. Možemo ovdje da se zaustavimo, malo da povratimo i umirimo dah. Pa uz udah odignemo ruke iznad glave, uz izdah se spuštamo iz kukova, prava leđa, pogled napred, zatim uz izdah lagano potonemo ka butinama, savijemo noge u kolenima, obgrlimo laktove i lagano se opustimo, pokušamo samo da visimo ovako. Možete blago da se uljuljuškate s jedne strane na drugu ili ako vam je lepše sada možete i da se u potpunosti umirite. Radite ono što vama prija. Zatim lagano spustimo sedalni deo na prostirku. Ruke ispred, nećemo ići u navasanu. Idemo lagano pršljen po pršljen, spustimo se na prostirku. Možete ostaviti kolena podignuta da se dodiruju, a stopala da su vam blago razmaknuta do širine prostirke. Dlanovi su pored tela, mogu biti okrenuti ka plafonu, ka nebu. Zatvorimo oči, umirimo se. Ispratite kakav je osjećaj u telu sada. Pa oslanite jedan dlan u predeo grudi i postavite sebi pitanje šta je to što mi je potrebno. I ponovite svoju nameru sa početka časa. I vi možete ostati u tom položaju koliko vam prija. Hvala vam što ste vežbali sa mnom. Nadam se da vam se čas dopao. Ukoliko jeste, lajkujte video i zapratite moj kanal. Značilo bi mi za dalje buduće objave. Hvala vam što vežbate sa mnom. Želim vam prijatan dan i namaste.